Ötüyor günden bugün bihigi lodочка из форели оңорохпут. Онно бихеха ингредиенттер буттан нада форель бәйте, маны сёмга да болон сөп, чирдан тохотун сөп, помидордар, бутархай, чеснок, греческий йогурт, бонна тугар майонез болон сөп, оны укроп нада. Бу розмарин боланы кергеге ден нада. Лодочка бутугар бихеха оңорор бутугар кайда. Билен хадда оңоробун кадырыа. Кететін кытатынларын беребиз. Оны мана хомыянка бейбітті. Форель бүтін ұқтыбыт. Кететін холбаты бұт. Оны мана индивидуальный, нәхе үйіттәқ боландықтыр. Лодочкалар бүтін білемни разу противинга урын хевит. Бұқырдық мен 6 порциялақпын, ол порциябын, барысын лодочкаларын бірінен ұғабын. Соуска бихеха нада греческий йогурт, олата минигес потах хеп. Манық болар. Арас фирмалақтар балар. Оны укроп кутабыт, чеснок үлтірдебет, оны туз тоқпытын нада. Туғын болана балық бұт үрдетуге харазы кутоқпыт. Аны бұда хайгына чөйді кірбі бұд. Ondan balık büt ürdütüger tuzlu büt. Onu da soğuk tutun katal. Bu manlık rozmarin gen ot var है. Frukt ovощи atılanlar особенно kıhın kalayetçisini ровно сезона bu hava giyin. Bu manlıklar bolana aşkı yerge alış aşkı amtan onu hıp yerler hep. Onu manlık yergeden mi tutan onunla balık tutugar amtan ederi bit. Bu manlık rozmarin bram verir. Bihi bolana balık pıt irenek boladi, olihin 290 graduskallı erdette halı bıdı hoğsağa, hırbe minutağa uğan kevine gittikte, ona balık pıt berem bolar. Hırbe minutağa hasta, balık pıt bısta, şey bu anda hasta. Görün bu. Balık bıstağına cühürün kırata kularıdır. Kilepke bolan büyüter. Balığı bolana древеска картошканы кытта, егин подачалык хасы, запеченными овощами. Да, мини-гастик. Ага.